sudjelovali, išli su sa deputacijom u Njemačku, tamo je mama opet svirala i nisu se brinuli za značaj sukoba fašizma i komunizma ili socijalizma i fašizma. To nisu bile teme, nego je sve to u tom ratnom zbivanju bilo samo svedeno na užas i na negodovanje bez ikakvih reakcija. Tako da je kad su mami u Švedskoj preporučili da svi odemo u Švedsku, onda su oni rekli nema smisla, mi nismo ništa aktivno sudjelovali, nemamo razloga bojati se šta bi nam se dogodilo kada Hitler izgubi rat. I onda je tata bio ovako nešto u nedoumici, malo deprimiran i razgovarao je sa Evgenijem Vaulinom koji je bio ruski emigrant kao bjelogardijac, opisivao užase ruske revolucije, a kasnije se za vrijeme Informbiroa onda ipak deklarirao kao sovjetski građanin i sudio moju majku na časnom sudu kolega u Muzičkoj akademiji na 3 godine zabrane nastupanja. Međutim, već kad je afera Vokić-Lorković bila, je moja majka dobila od ustaša zabranu nastupanja. Dakle, to neprestano oštećivanje obitelji koja je imala intelektualne i kulturne interese više nego politički prononcirane, izražene. Ta razlika je bila neprestano prisutna i dakle, Mladen Lorković je ubijen od ustaša, a Blaž je kasnije izručen, on je bio poslan u Slovačku na mjesto poslanika i od tamo se povlačio u Austriju, a Austrija ga je izručila Jugoslaviji, onda je negdje 1947. tamo u Zagrebu suđen u jednom spektakularnom javnom procesu skupa sa Šalićem i Lisakom, to su bile ličnosti ili ustaške ili crkvene, i on je isto tako osuđen na smrt streljanjem. A vaš otac? Molim? Da, a moj otac je jednoga dana krajem lipnja bio kod kuće, ja sam bio jedini kod kuće, slučajno niko drugi nije bio, i on dođe k meni i poljubi me i kaže pelaju me. Dakle, došao je jedan sa jednim oružjem, sa jednim mitraljezom i odveo ga je u taj logor. I onda smo mi mogli njega i znakovima komunicirati sa tim logorom. Jednoga dana, nakon 2-3 tjedna tog logora, je on pravio znakove mami neka čeka da se nešto sprema, jedna promjena, i onda su ga, cijela kolona je izašla iz logora i krenula prema Đorđićevoj ulici gdje je bila UDBA centar. I tamo smo mislili sada će on sljedećeg dana biti pušten na slobodu kao drugi. Mladen Pozaić je bio u istom logoru i ništa mu se nije dogodilo. Ali drugi dan je mama onda mogla pitati i dobila je jednu malu ružičastu cedulju na kojoj je pisalo suđen na smrt, osuda 11. osuda izvršena 12. Ali sad mi nikad nismo ni znali je li ta osuda izvršena, kada, gdje, tako da kasnije 3 mjeseca je došlo nekoliko vojnika baki gdje sam ja slučajno bio bolestan i odmah navalili, gledali pod krevete, a baka pita koga tražite, jel tražite mog zeta? Da, pa je li on živ? On je živ. Dakle, to je onda teta Vlasta smatrala rafiniranim pokušajem da se opere, jer u tom procesu gdje je moj otac osuđen na smrt,
je očito jedno od 90 intelektualaca koji nisu bili ustaše niti domobrani, nego hrvatski orijentirani, na brzak osuđeno većinom na smrt. I kasnije se nešto saznalo da je to negdje u Sloveniji izvršeno, ali fatalno je bilo to da mi faktično nismo nikad znali da li, gdje i kada je moj otac ubijen. I na neki način mi njega nismo mogli niti prežaliti, niti oplakati. On je jednostavno sasvim iščupan iz našeg života. I istom sad, kad sam na Hvaru u jednom novom stanu dobio pokućstvo mog oca, sam ja shvatio u kojoj mjeri je to zapravo jedna strašna stvar, da ja njega nikad nisam oplakao. Ja sam sada njega oplakao na Hvaru.